Kardom don marli pini nili puthot bang tholona le tum kaching hon mate kelang bom channel card Vety 2.0 long la pena frang se kadu kave la nili video kelang ara duan basta me nili hen pen Kardom pa jeri lo Kardom la penon kelang bom na le tum la card Vety 2.0 channel long jong se aki milang pulote na le tum la subscribe pe tok dui dakta ber ego la pen la dung het dak bel arjan da dui dakta ber ik pen la na le tum thek loi la all pulong dagle ber ik den la lo pulte munon phini li kapre information mate kapre video le upload tanali tum mobile long nang le da prai mate kilong da prai afan la si pini a video bangke la DIMA HASAO long ke do karbi atom phansi kiwan pilo especially ke mane DIMA HASAO recruitment la job le ni ingsi ni sta long dun la sinang le tum la so video kilang pen ko son se apply ning ma lai hui nang le tum bang chini ikpo la sinang le tum apply dunon la DIMA HASAO long kido karbi li kaching hona korting zirtum ta do DIMA HASAO mate Haflong umrong so do diung bra long mata do la si nang le tum ning hang tum jog dun tame mate apply dun tame la kilong long le bang kapre galam no la so dakta me thang karbi tum do karbi pule na hok le duta me thang karbi a khayang selo la sinali tum na so video ke cheng pen ki jot lang igon la lopol tenali tum detail sai hui bang chini ikpo la penali tum intro lang iko intro lang dat pen video le cheng pon philo nang tum dak theklongi hini ajob do ingsi bangkela office of the principal mai bang degree college along masi do lo ingsi bang la advertisement alotana litum lang igon dak 28 that mai bang 28 March dak establish mane paklang lo la sohor mu ma la pen da advertise la number ai hote lang igon la pen serial number of post bang kenali tum dak theklongi number of post la ber dak total 5 ta post do la pen per month fix mane la fix salary nali tum jong si claimi flote la pen lang ponang ppc do ima la pen number 1 bang kenali tum dak thek pon long po night chukidar for hostel boys and girls dak hinia post do la pen dak nali tum thek longi mate salary bang dak 8000 per month fix lo lake la pen bad belo la pen nali tum dak thek loin 2 number bang ke dak 2 number bang dak cook for hostel boys and girls mane han an kitun hostel long han an kitun lal tum le hinia pusto dak fix salary bang dak 10000 ta mission non molome 10000 son akam bang kom o la si bahira ke dam pen mate lai long claim rong memu la si nali tum dak thek poleng la number 3 bang ke nali tum dak thek polong por driver for college bus abas la driver naing not la dak one thet do yo one post la pen salary bang 10000 fixed la bad belo la ke la sinali tum kado kave ning ke hang tum le jog dinis da education qualification bang class 8% the chok la pen age bang not below 18 years and maximum or of 38 years don la pen lai hui dak thek polong bonali tum la pen documents ke nai bang ke self attested 3 copies of recent passport size photo nang po pak thom la pen self attested copies of testimonials related academic age proof la pen के certificate लाई हुई नाली तुम आधार कार्ड पैन कार्ड जो का certificate la pen कपड़े documents दो पुलत पिदुन में la pen 3 number as per gov circular of HAD will be the given local eligibility candidates la local fan people neta la imthang under and sell la mate DIMA HASAO under la somne for driver post copy of UP to due to driving license name driver fan polote la pen address bandak nali tum thek pulang po address of the principal mai bang degree college la pen bilis ta mai bang PO ta mai bang lo la pen district DIMA HASAO Assam la pin number to nali tum thek pulang padak la pen dak phone number nali tum thek loin la so phone number lo nali tum contact ikra chingki iktame la pen last date bang nali tum dak thek pulang po
last date of submission of application is 10 days from the date of publication mane LASO advertise date pen mochiklo an tarik at 8 9 an doi lapendak principal maibang degree college lai hui theklong lo lapenon akaprek dulang akaprek lapen job ta dulang nili akram paklang ikpo lapen second job bang lahilo Assam Veterinary Recruitment 2022 AHN Veterinary Department Haflong lapen nali tum dak detail sai hui dak thek polong po lapen dak technical assistant long le nali tum dak thek polong po job bangke dak grade 3 the number of one post lapen qualification by SSLC pass nahi lapen other qualification 3 years diploma course la nahi lapen dak pay scale nali tum dak thek polong po 14,000 to 60,500 lapen PM lapen GP res dak rupees 8,700 lapen second bangke nali tum dak thek polong po electrician lapen grade 3 lapen number of post dak nali tum 1 lapen qualification SSLC ke pass nahi lapen 2 years of ITI diploma complete nahi electricity for the recognition institute lapen dak scale pay of pay banani tum same athak pen lo lapen mohorar 10 number long lapen dak grade 3 la number of vacancy dak 1 qualification it says percentage chok lapen scale pay dak nan tum thek polong po lapen 4 number lo nan tum dak thek polong yi 4 number lo bang plan operator lapen lata grade 3 la lapen dak number of post bang 1 lapen qualification bang SS pass nahi lapen dak diploma ITI diploma nahi lapen dak scale of pay banani tum thek polong po dak 14,000 lapen 60,500 lapen dak age limited bang nan tum dak thek polong po SC OBC lai huita nili an bang dak paklang ikelo lapen ali tum lang nam la so video description ng link lang po lapen March 10 last date bang penap answer lo nailo nali tum dak 30 March an last date nili ta dak mane laso information bang nili no sikilong lang lapen requirements bang nali tum dak thek polong po self attested copy of all certificate regarding education and other qualification age proof ka certificate PRC attested and nahi lapen 3 copies of self attested recent passport size photo lapen copy of registration employment exchange nahi lapen autonomous council court fee stamp of 10 rupees la stamp nang po pa nang pun lapen before applying for Assam Veterinary Recruitment lai hodak anale tum long po lapen form jong se download ipul te lai lo important link nali tum so form bang dak thek polong po download application form nali tum thek polong po dak pen le download po na lapen notification la advertisement alo se download ipul dak pen download po na dan cholo la si Kardom la DIMA HASAO kido karbe tum jong se ni le video lang pul nali tum phano la especially nali tum apply donan lapen bor I donan long vegi pan bang ni rita pudam de dat po sami long ta hai bang si pudam rong po kasi nang tum la so video lang mission pul so channel long subscribe ikon lapen son information long very pan pura nang tum na karbe teach 2.0 channel bang kai kita subscribe ikon lapen so video nang tum share ikta lapen karbe long ara tum ta lang pulate so video share ikta na nizir pitum ta DIMA HASAO long dota hai em thangkar bitum latum phanta pachini ikna nasi pinya video long mal an cholom mo next video long le chetong nang tangte dome thakme kadu kave nile video kilang ara do an fast tamen nile hen pen Kardom